Hoxe imos facer caldo antimorriña. Precisaremos calquera tipo de pataca, verdura, fabas brancas, carne de porco, chourizo e unto. O día antes de facer o caldo, poremos as fabas en remollo, aínda que tamén valen xa cocidas e en conserva. Deixovos un truquiño para ter sempre fabas remolladas no Instagram. Engadimos auga nunha pota grande e poñémola ao lume co chourizo, a carne, se se quere as fabas e o unto. O que fai que isto seña caldo. Mentras ferve durante aproximadamente 1 hora e media, aproveitaremos para picar e lavar a verdura e pelar as patacas. Tras hora e media, engadimos as fabas. Se xa se engadiche coa carne, engade a verdura. Cando esta leve 15 minutos fervendo, engadiremos as patacas, escachándoas, para que solten o almidón e fagan un caldo gordiño. Deixámolas ferver 25 minutos e cando pinchemos as patacas e se desfagan, xa estará listo. Caldo antimorriña. Apertas.